hambai jotono no haine lamsuka YouTube channel faiding sing tabo bubakra no bumung nai lainai oro 30 bubakra no bumung nai thanai explain to khaimangla hingke sing tabo busuk jora bubakra chakhanai laina one number hingke mohamaniko bo wngkha 1400 tisimi 1431 hingke 2 number dormamaniko 1 bubakra dormamaniko na amalo no sini tripura ni rasmala sinini sengjago hingke 3 number rotnamaniko ni rotnamaniko 1 hingke 1462 ni simi 1487 hingke bubakra rotnamaniko ni simi sini tripura coin system start ongota coin system mane sini poisa hingke 4 number naiti pratap maniko boni sajon kal hingke 1487 ni simi 87 jora nunggu 5 number bijoy maniko 1488 ni simi 88 mukut maniko 1489 ni simi 89 bobo dondo maniko 1490 ni simi 1515 bubakra dondo maniko namalo je chini udaipur ni je temple tripura temple snamjago abang 1500 1 no snamjago hingke jeng tam buskangko agogoi thanglai 8 number naidi duaja maniko bini sajon kalengke 1515 ni simi 1520 hingke 9 number deba maniko 1520 ni simi 1530 hingke 10 number hingke indro maniko abo hingke 1530 ni simi 1532 11 number bijoy maniko 2 abo 1532 ni simi 1563 12 number ononto maniko 1563 ni simi 1567 udoy maniko 1 hingke 1567 ni simi 1570 bubakra udoy maniko ni bumung goino udaipur ni je bumung rijagota hingke jeng tabuk jo jaga 13 mane 13 number jora jeng bubakra ni bumung mankha tabuk chini bijoy maniko bubakra bijoy maniko amalo chini tripura mugola capture khai kya hinui jeng kasam lai buma rogo porikha saimano hingke tabuk chini present je tamani sanai gumuri district o udaipur tongo o jaga o tripura temple bo tongo oborok bo jeng saimano ta hingke 40 number joy maniko 1 bini sasan kalengka 1573 ni simi 1577 hingke maharaja amar maniko ni sajon kalengke 1577 ni simi 1586 maharaja amar maniko hingke bin slabai bthar jago hinui jeng lai buma rogo jeng porikha saimano ta hingke 60 number asdar maniko 1 bini sajon kal hingke 1586 ni simi 1600 abo tabuk 16th century sopaikha mane tab 70 number ishwar maniko ni 1600 ni simi 1600 bo hingke asukjarano hingke yasdar maniko 1600 ni simi 1618 hingke 19 number kailan maniko 1626 ni 1600 maharaja kailan maniko ni amalo no sini tripura ha eba haste o bangla kok no gosiui najago tabo bubakra na amalo jeng tabo buskango nailai buskang number jeng 20 number nailai 20 number tamo jeng tabo buskango nai hingke 20 number question ID gobindo manika ni je somoy kalba sasan kalengke 1660 ni simi 1661 bubakra gobindo maniko abo jotono siu bini kahini to belaja khana togo bo bini bufayung sabai jogara ba tami hinai judo khainai nangka singhachono seklai to 21 number chatra maniko 1661 ni simi 1667 chatra maniko ni bumung sohingke nakatra rai obohai bo bini buta bo gobindo maniko no tamini sanai judo meseni bo singhachon segina rokni khanao hingke 22 gobindo maniko haini hai 1667 1776 jora hingke 23 rama maniko 1676 ni simi 85 hingke ratna maniko 2 oboke 1685 ni simi 93 jora narendra maniko oke 1693 ni simi 1695 hingke 26 ratna maniko 2 hainai phaiuka 1695 ni simi 1712 hingke tabuk jeng 27 number nailai 27 number mohendra maniko 1712 ni simi 1714 obo hingke 28 dharma maniko 2 1714 ni simi 1725 maharaja ba bubakra dharma maniko 2 no manipur I think manipur no attack khlaio hingke 29 jagat maniko 725 ni simi 29 hingke 30 number mukunda maniko 729 ni simi 1739 bini sajon kal hingke jeng tabuk saimani thangka hingke
tabok sini Tripura 17th century o hingga to sini Tripura ni bubakra rok ni bumung chung saimang hingga tabok romani Bengal mane Bengal ni sajok afro sabani tongmani hingke 17th century hingke chung 1757 battle of Palasi chung saimano British East India Company by Bangla Nawab Sirajuddaula je battle of Palasi yutungoi Sirajuddaula jenmani obo hingke 1757 hambai belai belai kheno nai tongmani bagui.